Uyu munsi President Nicolas Maduro wa Venezuela arimo kubara ubukeye. Uyu mugabo uherutse gutangira manda nshya izamara imyaka 6 arimo gutabaza avuga ko abanyamerika barimo kumugera amajanja nyuma yuko bohereje ingabo zirenga 6500 hafi y'umupaka w'igihugu ayoboye. Izi ngabo ziherekejwe n'intwaro zidasanzwe zirimo indege za F-35 ziza mu za mbere zigezweho ku isi, hakaba drone z'akataraboneka za MQ-9 Reaper zishobora kumara amasaha 24 mu kirere zirimo kurasa umwanzi no gutata amakuru ye. Amerika ishinja Maduro gukorana n'imitwe itunganya ikanacuruza ibiyobyabwenge. Isoko ry'ibanze rikaba Amerika. Mu 2020 uyu mugabo yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi ndetse yashyirwaho n'igihembo cya miliyoni 15 z'amadolari ku muntu uzagira uruhare mu itabwa muri yombi rye. Nyuma y'imyaka 5 atarafatwa, iki gihembo kikubye inshuro zirenga 3 kigera kuri miliyoni 50 z'amadolari. Maduro niwe muntu wa mbere ku isi ushyiriweho igihembo kinini kugira ngo atabwe muri yombi, kubera ko no mu gihe Amerika yahigaga Osama bin Laden cyangwa Saddam Hussein na Abu al-Baghdadi wazoyobora leta ya Islam, ntabwo Amerika yigeze igeza kuri ayo mafaranga yose. Ibyerekana uburyo iki gihugu gishaka gukuraho Maduro ku bubina bwiza. Mu minsi ishize President Donald Trump yashyizeho umuhagarariye mu biganiro na Venezuela, akaba Richard Grenell. Uyu nguyu yahoze akora mu nzego z'ubutasi. Uyu mugabo yakiriwe na Maduro ngo baganire ku buryo bwo kubyutsa imibanire, ariko ubutumwa yarazanye bwatumye iby'ibi biganiro bihagarara bidateye kabiri. Grenell yabwiye Maduro ko icyo Amerika yifuza ari uko ava ku butegetsi kandi akavuvaho abyibwirije, bitaba ibyo akazabukurwaho neza nk'uko byagenze kuri Saddam Hussein na Muammar Gaddafi. Ibi byari ukurenga umurongo utukura kuri Maduro wateye utwatsi icyo cyifuzo, ariko nawe ubwo abayishyize mu makuba kubera ko ari ku gitutu kidasanzwe, cyane ko ubwoba bw'uko Amerika ishobora kumumishaho ibisasu burimo kwiyongera. Inzego z'ubutasi za Venezuela zivuga ko kuva mu kwezi kwa 8 indege z'ubutasi na drone z'abanyamerika zongereye ingendo zikora mu kirere cy'inyanja yegereye icyo gihugu, ndetse ko ibikorwa byo gutata Amerika ikora muri icyo gice cy'isi byikubye inshuro 3 zose. Kugira ngo wumve uburemere Amerika yahaye iyi dosiye ya Venezuela, wibaze ko iki gihugu cyongeye gufungura ibirindiro bya gisirikare bya Roosevelt Road Naval Station biherereye muri Puerto Rico, ni nyuma yuko byari byarafunzwe mu 2004. Aha muri ibi birindiro niho hoherejwe F-35 na MQ-9 Reaper. Aha kandi hari indege zizwi cyane za C-17 zitwara imizigo iremereye ya gisirikare, irimo n'izindi ndege, ibifaru n'ibibunda biremereye. Indege yifashishwa mu by'ubutasi ya P-8 Poseidon nayo irahari. Hejuru y'ibi byose hari abasirikare babarirwa hagati y'ibihumbi 6500 n'ibihumbi 10 bari muri ibyo birindiro cyangwa se ahandi hafi ya Venezuela. Bakabamo itsinda ridasanzwe ry'abakomandi 2500 bafite imyitozo yihariye mu bijyanye no kugaba ibitero. Icyo abantu barimo kwibaza ni impamvu nyakuri ituma Amerika ifata icyemezo cyo kwinjira muri politiki ya Venezuela kandi kazizanya amakare arimo intwaro n'abasirikare benshi, ibintu bundi bijyanwa ahantu hashobora kubera intambara ikomeye. Ku ruhande rwa Amerika yivuga ko intego nyamukuru ari uguhangana na President Maduro ushinzwe gukorana n'imitwe icuruza ibiyobyabwenge irimo Tren do Aragua, umutwe Donald Trump yashyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ku munsi wa 2 wa manda ye, by'umwihariko ukavugwaho kuyoborwa na President Maduro ku giti cye. Uyu mutwe ni umwe muri myinshi Amerika ishinja gucuruza ibiyobyabwenge, ndetse kuva mu kwezi kwa 8 Amerika imaze kurasa ubwato bune bw'abasivile bwarashwe bushinjwa kuba bwari butwaye ibiyobyabwenge. Ingingo Amerika itigeze igaragariza ibimenyetso, kandi ibi bikorwa byahitanye abasivile barenga 17. Ikitumvikana ni uburyo Amerika irimo gukoresha imbaraga z'umurengera cyane mu guhangana n'ikibazo ubundi gito cyane ugereranyije n'ubushobozi bwayo. Amerika isanganywe gahunda yo gutangira abacuruzi ibiyobyabwenge bashaka kubyinjiza muri icyo gihugu, aho ifite ubwato bwabugenewe bugenda mu nyanja bukora igenzura bugahagarika abo bacuruzi. None niba ifite ubwo buryo bwose, niki kirimo gutuma kuri ubu ishaka kugaba ibitero muri Venezuela? Ibi bitero bisa nk'ibyamaze kwemezwa, ahubwo igisigaye ni ikibazo cy'igihe gusa, nk'uko ikinyamakuru NBC News giherutse kubivuga. Igitangaje nuko Venezuela atari nacyo gihugu giturukamo ibiyobyabwenge byinshi byinjira muri Amerika, yewe nta nubwo kiri mu bihugu bitunganya ibiyobyabwenge ku kigero gihanitse, yaba mu kubihinga, kubitegura no kubijyana ku isoko nk'uko bimeze ku bindi bihugu nka Colombia, Peru n'ibindi. Kuri bamwe basanga iyi ngingo y'ibiyobyabwenge ari urwitwazo President Donald Trump arimo gukoresha kugira ngo abone uko yivanga muri politiki ya Venezuela, igihugu cya mbere ku isi gifite umutungo wa petrol itaracukurwa. Ibirimo kuba muri Venezuela byaba bifitanye ihe sano n'ubutunzi bwa petrol iki gihugu kibitseho.
ese ababihuza n'intambara ishobora kongera gushyamiranya Iran na Israel bashingira kuki? Aho umubano w'Uburusiya n'Ubushinwa ntiwaba ugiye gukora kuri Maduro? Reka ibingibi tubigarukeho. Nge nitwa Ismail Mwanafunzi. Venezuela ushatse wavuga ko ari igihugu cy'amata n'ubuki. Munsi y'ubutaka bwayo habitse umutungo ufite agaciro ka miliyari zirenga ibihumbi 14 by'amadolari. Uyu ni umutungo uba waragaragaye aho uri, hazwi neza, ndetse haramaze no gukorerwa ubushakashatsi. Muri make uyu ni umutungo uba ushobora guhita ubyazwa umusaruro mu gihe ishoramari ribonetse. Ni igihugu kiri mu 10 bya mbere ku isi bifite umutungo kamere mwinshi ushobora kubyazwa umusaruro. Niyo bigeze kuri petrol, n'ibihugu nka Arabia Saudite ntabwo bishobora gukoraho kubera ko Venezuela nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite uyu mutungo ku bwinshi. Mu myaka y'1970 byigeze kubaho ko Venezuela iba igihugu cyohereza petrol nyinshi mu mahanga ku isi yose nk'uko bimeze uyu munsi kuri Arabia Saudite. Kugira uyu mutungo ungana gutya bisobanuye ko amaso y'amahanga yose adapfa kukuvaho mu buryo bworoshye. Ibihugu birimo Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi byinshi byakunze guhoza Venezuela hafi yabyo, cyane cyane mu bihe yari itangiye kubana nabi na Amerika mu myaka irenga 25 ishize. Ikibazo gikomeye nuko Amerika itabona neza umubano wa Venezuela n'ibindi bihugu bihanganye. Venezuela iri mu birometero hafi 2000 uvuye muri Amerika, ku buryo mu gihe Ubushinwa n'Uburusiya byayigiraho akaboko bishobora kuyifashisha mu gutata Amerika, cyangwa se bikaba byayifashisha mu kwashyira ibikoresho bya gisirikare nk'uko abasoviete babigenje kuri Cuba mu myaka y'1960. Cuba ni ikindi gihugu cy'inshuti cyane na Venezuela, ariko byose bigahuza umwanzi. Uyu akaba Marco Rubio, umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburyo uyu mugabo arimo kubangamira ibi bihugu turaza kubugarukaho mu kanya. Impungenge za Amerika kuri Venezuela zirimo kurushaho kuzamurwa nuko imishinga ihuza icyo gihugu n'ibindi bihanganye na Amerika yatangiye gushyirwa mu bikorwa, ku buryo itakiri mu magambo gusa ahubwo yagiye no mu nyandiko. Nk'ubu Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya aherutse guhura na Maduro bashyira umukono ku masezerano y'imikoranire y'imyaka 10 aho ibyo bihugu byombi bizafatanya mu bijyanye n'umutekano, ingufu na petrol ndetse n'ikoranabuhanga. Amakuru avuga ko kimwe mu bikubiye muri ayo masezerano ari uko Uburusiya buzashyira misile zabwo karundura muri Venezuela, nk'uko twabibonye iri mu birometero 2000 uvuye muri Amerika. I Washington ibi ngibi byaba ari ukurenga umurongo utukura, kubera ko ibyo kuba Uburusiya bwakohereza intwaro muri ibi bice Amerika yarabibonye kandi ntabwo yifuza ko byongera kubaho. Ku rundi ruhande, Maduro yubatse umubano utajegajega n'Ubushinwa. Ibihugu bigira ibyiciro bishyiramo ibindi mu bijyanye n'imibanire mu bya diplomasi. Mu minsi mike ishize, Ubushinwa bwashyize Venezuela mu cyiciro cya mbere cy'ibihugu bifitanye umubano w'akadasohoka, icyiciro ubundi kirimo ibihugu by'inkoramutima ku Bushinwa nk'Uburusiya. Uretse ibi kandi, Venezuela isa nk'itunzwe n'Ubushinwa kubera ko iki gihugu kigura hejuru ya 90% bya petrol yose itunganyirizwa muri Venezuela. Ubushinwa buhagaritse kuyigura, birashoboka cyane ko ibibazo by'ubukungu byarushaho kunuma, ku buryo no kwishyura abakozi ba leta byatangira kuba ingorabahizi muri Venezuela. Nk'ubu mu mwaka ushize, Ubushinwa bwaguze petrol ifite agaciro ka miliyari 15 z'amadolari muri Venezuela. Ariko ntabwo ari ukugura petrol gusa, ahubwo Ubushinwa bunamaze kuguriza Venezuela arenga miliyari 60 z'amadolari akoreshwa cyane cyane mu kuvugurura amariba ya petrol no gucukura andi. Ibigo by'Ubushinwa kandi bimaze kongera ishoramari bikora muri Venezuela, aho rimaze kurenga miliyari 15 z'amadolari. Ibihugu byombi kandi byatangiye umushinga w'ishoramari rihuriweho umaze gushyirwamo arenga miliyari 40 z'amadolari kuva mu 2010. Kuri Perezida Xi Jinping, kubona ishoramari ringana gutya rishobora kuvangirwa na Amerika ni ikintu atihanganiye. Ari nayo mpamvu ejo bundi ubwo Perezida Maduro yatabazaga avuga ko Amerika imurembeje, Ubushinwa bwafashe iya mbere bwamagana bikomeye Amerika, buvuga ko igamije guteza umutekano muke muri Venezuela. Ku rundi ruhande, Venezuela ifitanye umubano mwiza cyane na Iran, ariko by'umwihariko umutwe wa Hezbollah. Hezbollah ni umutwe uvugwaho kuba umaze imyaka myinshi ushaka uko ushinga ibirindiro muri Amerika y'Amajyepfo, ahantu hari icyashara cy'ibiyobyabwenge, hakaba umutungo kamere mwinshi kurusha muri Liban na Syria, aho uyu mutwe wakunze gukorera cyane. Uretse gushora imari mu biyobyabwenge, Hezbollah iranifuza kubona uburyo bworoshye bwo kohererezanya amafaranga ndetse no kwagukira mu bindi bice by'isi, bityo ikabona Amerika y'Epfo nk'ahantu heza aho gukorera ibyo byose. Venezuela yemereye Hezbollah ko ishobora kuyibera amarembo ayinjiza muri Amerika y'Amajyepfo, icyakora nayo yisaba ikintu kimwe gikomeye: kuyifasha kubona ikoranabuhanga ryatuma itangira kwikorera drone. Ibi byari nko korosoro wabyukaga, kubera ko Hezbollah yahise yohereza inzobere zijya gufasha Venezuela gukora uruganda ruto rushobora gukorera drone imbere mu gihugu, ndetse mu minsi ishize iya mbere yakorewe muri uru ruganda yagiye hanze.
itaha ku mugaragaro. Iyi gahunda yo gukorera drone muri Venezuela yatangiye mu 2022, ariko mu mwaka ushize nibwo hashyizwe hanze drone zo mu bwoko bwa za Moravi 1 zifite imiterere ijya kumera nk'iya Shahid 136 z'abanya-Iran, bituma abanyamerika bikanga. Izi drone uyu munsi ntabwo zishobora kurasa muri Amerika, ariko zishobora kurasa mu bihugu by'inshuti na Amerika kandi biri hafi ya Venezuela nka Trinidad et Tobago, igihugu gito kiri mu ntara y'ibirometero 11 gusa uvuye muri Venezuela. Iki gihugu gifitanye amasezerano na Amerika avuga ko mu gihe cyose byaba ngombwa Amerika ishobora kohereza ingabo. Mu ntambara yashyamiranye Amerika na Venezuela, nta kabuza ko Trinidad et Tobago yaba ahantu abanyamerika bakwifashisha cyane. Ntabwo araho gusa, kubera ko ibindi bihugu nka Barbados nabyo biri hafi aho ngaho kandi ntibyumvikana na Venezuela. Igiteye ubwoba nuko izi drone zizagenda zongererwa ubushobozi ku buryo mu myaka iri imbere zishobora no kuba zakora urugendo ruzigeza muri Amerika nyirizina. Kuri Donald Trump na bagenzi be, izi ntabwo ari intambara bifuza ku gihugu gifitanye umubano mwiza n'ibihugu bihanganye na Amerika. Uretse ibyo kuba Amerika itifuza kubona Venezuela mu maboko y'Ubushinwa n'Uburusiya, umutungo kamere w'iki gihugu nawo ushobora kwifashishwa bitari mu nyungu za Venezuela gusa, ahubwo no mu nyungu za Amerika. Donald Trump arifuza ko Venezuela yakwifashishwa mu kuziba icyuho cya petrol ishyirwa ku isoko ry'isi, cyane cyane ko intambara hagati ya Iran na Israel yongeye kuvugwa muri iyi minsi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran, Abbas Araghchi, aherutse guca amarenga ko intambara yashyamiranyije igihugu cye na Israel itarangije ibibazo byose, asa nk'uca amarenga ko baryamiye amajanja. Uyu mugabo yavuze ko ambasaderi wa Iran i Moscow aherutse gutumizwa agahabwa ubutumwa bwa Israel kugira ngo nawe bugeze kuri leta ye. Aherutse kugira ati mu minsi mike ishize Benjamin Netanyahu yavuganye na Putin. Umunsi wakurikiye ikiganiro cyabo, ambasaderi wacu i Moscow yarahamagajwe. Uburusiya bwamugejejeho ubutumwa bwatanzwe na Israel. Bamubwiye ko Israel idafite gahunda yo kongera guteza intambara kuri Iran. Icyakora wakumva ibi yakeka ko Iran yabyakiriye neza, ariko ntabwo ariko byagenze, kubera ko ahubwo byatumye ubuyobozi bw'iki gihugu burushaho kwitegura neza, bukeka ko yari amayeri agamije kugira ngo Iran idamarare, irangare, bityo izatungurwe n'intambara. Minisitiri Abbas yavuze ko bacyakira ubwo butumwa bahisemo gukaza ingamba z'ubwirinzi. Ati ingabo za Iran ziriteguye cyane kubera ko hari ibyago by'uko Israel ifite umugambi wo kutugirira nabi. Ntabwo tubizera. Yaba ari Netanyahu na Perezida Donald Trump bose bakunze kwikomanga ku gatuza bavuga ko ibyo bakoze muri Iran bashobora no kubisubiramo igihe cyose byaba ngombwa. Netanyahu aherutse kuvuga ko bishoboka cyane ko Israel ishobora kongera kugaba ibitero kuri Iran. Ati tuzaho uranium yabiri. Ntabwo nigeze mvuga ko Israel idashobora kongera kugaba ibitero muri Iran. Amagambo nk'aya yagashoza ntambara yakajije umurego nyuma y'uko raporo z'ubutasi zigaragaje ko mu by'ukuri ibitero Amerika na Israel bagabye muri Iran bitigeze bituma icyo gihugu gihagarika gahunda yacyo yo gukora intwaro kirimbuzi. Ingingo yanigambwe cyane n'ubuyobozi bwa Iran, cyane cyane abasirikari bakuru bavuze ko gahunda yabo nta kibazo gikomeye yagize cyatuma ihagarara burundu. Hari abatekereza ko mu gihe Israel na Amerika byaba bigabye ikindi gitero kuri Iran, byakenera ko Venezuela iba yaramaze kugaruka mu murongo wa Amerika kugira ngo izibe icyuho cya petrol ku isoko mpuzamahanga, bityo ibiciro ntibizamuke cyane. Ibi birushaho gukenerwa cyane cyane muri iyi minsi aho Uburusiya bwagabanyije petrol bucuruza ku isoko mpuzamahanga kubera ko ibitero bya Ukraine ku mariba n'inganda zicukura byagabanyije nibura 20% by'Uburusiya bwakoraga. Ku rundi ruhande, ibihano by'ubukungu bishya Amerika ishaka gufatira Uburusiya bishobora gutuma ibihugu bitandukanye ku isi bihagarika kugura petrol y'Uburusiya. Mu 2024, Iran yacuruje 3.3% bya petrol yose yacurujwe ku isi, mu gihe Uburusiya bwacuruje ingana n'10% byacurujwe yose ku isi. Ibi bihugu byombi byihariye hejuru ya 13% ku buryo mu gihe byagira ikibazo ingano ya petrol icuruzwa ku isi ikagabanuka, byaba bisobanuye ko igomba gusimbuzwa kugira ngo ibiciro by'ibikomoka kuri petrol ntibizamuke cyane ku isi ngo bigire ingaruka mbi ku bukungu bwayo. Venezuela ni igihugu gishobora kwifashishwa mu kuziba icyo cyuho kubera ko nk'ubu icuruza utugunguru turenga 1 miliyoni ku mwaka, ariko ifite ubushobozi bwo gukuba 5 ubwo bushobozi igacuruza utugunguru turenga 5 miliyoni. Ntabwo Amerika yifuza kongera gukora ishoramari muri Venezuela mu gihe Maduro akiri ku butegetsi, kubera ko uyu mugabo
yakunze gutenguha abanyamerika cyane ku buryo icyo bifuza ari ukumubona atakiri president. Mu 2022 nyuma gato y'uko Uburusiya butangije intambara muri Ukraine, President Joe Biden yahise yihutira kuganira na Venezuela kugira ngo icyo gihugu cyongere ubushobozi bwa petrol gishyira ku isoko kubera ko hari ibyago by'uko ishobora kugabanuka. Maduro yasabye gukurirwaho ibihano by'ubukungu, ari nabwo yemereye Biden ko azategura amatora ya president anyuze mu mucyo. Amatora yari kuba mu 2024. Mu gihe cy'amatora, Maduro yirukanye abatavuga rumwe nawe, abandi arabafunga ku buryo hari abagera kuri 900 bafunzwe. Uyu mugabo kandi yatangaje ko yatsinze amatora, ariko ntiyagira ikindi kintu na kimwe ashingiraho abyemeza, yaba kwerekana impapuro z'abatoye n'ibindi bimenyetso. Ibi byatumye Amerika yanga kwemera Maduro nka president, aho ari umwe mu bayobozi batatu ku isi Amerika itemera, we na Alexander Lukashenko wa Belarus ndetse na leta iyobowe n'abatalibani muri Afghanistan. Biden yahise asubizaho ibihano by'ubukungu ndetse azamura igihembo cy'umuntu wari bugira uruhare mu itabwa muri yombi rya Maduro kiva kuri miliyoni 15 z'amadolari kigera kuri 25. Donald Trump akigera ku butegetsi yaje avuga ko agomba guhindura ibintu ndetse atanga ubutumwa bweretse Maduro ko atazamworohera. Kuri iyi nshuro Maduro yacishije make, yemera gukorana na Amerika mu bintu bitandukanye birimo kwakira abanyavenezuela bafatiwe muri Amerika badafite ibyangombwa, aho buri cyumweru indege bageza muri icyo gihugu inshuro ebyiri. Maduro kandi yemeye gutanga imfungo 10 z'abanyamerika yari yarafunze, anasaba ko Venezuela yagirana ibiganiro na Amerika mu rwego rwo gufasha iki gihugu kubyaza umusaruro umutungo kamere wacyo. Ku ruhande rumwe, Maduro yari yamaze kubibona ko uramutse weretse Donald Trump umutungo kamere ashobora guca bugufi akakumva. Kuri Amerika, icyo Donald Trump yashakaga nuko Maduro agabanya imikoranire igihugu cye kirimo kugirana n'Uburusiya n'Ubushinwa. Bivugwa ko akibyumva, Maduro yabanje kubigendamo gake ntabyemere. Icyakora biza kugaragara neza ko naramuka atabyemeye agakomeza gusaza imigeri, ashobora kuzahura n'uburakari budasanzwe bwa Donald Trump. Ku ikubitiro yahise ahagarika petrol yagurishaga muri Cuba, igihugu kitabanye neza na Amerika. Ibi byari nko gutanga umugabo akereka Amerika ko yiteguye gukora iyo bwabaga akayibanira neza. Ibi byamushwanishije na Cuba, ubundi isanzwe ari inshuti magara ya Venezuela. Iki gihugu giherutse guhura n'ikibazo gikomeye cy'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi, ikibazo cyamaze iminsi mu murwa mukuru La Havane. Iyi petrol Maduro yari yahagaritse gucuruza muri icyo gihugu ni imwe mu byateye icyo kibazo, ndetse n'uyu munsi kiracyakomeje. Muri make, Maduro yemeye gukora ibishoboka byose kugira ngo Donald Trump yishime. Ikibazo kiba kimwe gusa: Donald Trump ntabwo yashakaga ibi byose. Icyo ashaka kurusha ibindi nuko Maduro nyirizina ava ku butegetsi. Ibi nabyo Maduro ntabikozwa, ari nayo mpamvu Donald Trump aherutse guhagarika iby'ibiganiro hagati ya Venezuela na Amerika mbere yo gutangira kohereza ingabo n'ibikoresho hafi y'icyo gihugu. Ikibazo gikomeye Venezuela ifite gishobora no kuba atari Donald Trump, ahubwo kikaba umunyamabanga we ushinzwe ububanyi n'amahanga, Marco Rubio. Rubio afite inkomoko muri Cuba, aho ababyeyi be baturutse mbere yo guhungira muri Amerika. Uyu mugabo yabaye senateri wa leta ya Floride. Iyi leta ituwe n'abarenga miliyoni 28, aho abafite inkomoko muri Cuba na Venezuela barenga miliyoni 2. Benshi muri aba banga cyane leta z'ibihugu byabo, bakifuza ko zava ku butegetsi. Ubwo yari senateri wa Floride, Rubio yakoze za kampanye cyangwa se ubukangurambaga bwinshi anenga ubutegetsi bwa Venezuela, ashinja gukoresha igitugu, ariko bukaba n'inshuti n'ubutegetsi bwa Cuba nabwo ashinja gutererana abaturage. Rubio atekereza ko kugira ngo ubutegetsi bwa Cuba buhinduke byasaba ko ubutegetsi bwo muri Venezuela bubanza kuvaho, kubera ko nibwo mufatanyabikorwa wa Cuba wa mbere. Niyo mpamvu n'uyu munsi Marco Rubio ari imbere cyane mu barimo kubwira Donald Trump gukoresha imbaraga mu guhangana na Maduro aho gukomeza gukoresha ibiganiro, nubwo ibi biganiro binengwa. Maduro yari yagaragaje ubushake bwo kubyitabira kugeza ubwo yanandikiye Donald Trump ibaruwa imusaba ko babikomeza, ariko ndayitera utwatsi. Kuri Rubio warifuza ko icyasabwa cyose cyakorwa ariko ubutegetsi bwa Maduro bukavaho. Kuri Donald Trump nawe arifuza ko ubutegetsi bwa Maduro buvaho, ariko agasigarana ikibazo cy'uburyo byakorwamo, kubera ko ntabwo yifuza kohereza ingabo z'igihugu cye kugira ngo zirwane byeruye muri Venezuela. Icyo Donald Trump yiteguye gukora ni ukurasa muri Venezuela, ariko bikagarukiraho. Tukivuga ku biyobyabwenge, Maduro usa nk'urimo kubura amahitamo, aherutse gutangiza ubukangurambaga bugamije kumvisha isi yose ko arengana. Inzego z'ubutasi za Amerika ubwazo zamaze kuvuga ko nta hantu Maduro ku giti cye ahurira no gucuruza ibiyobyabwenge. Abanyamerika barenga 60,000 bapfa buri mwaka kubera gukoresha ibiyobyabwenge birengeje urugero. Ikiyobyabwenge cya mbere cyica benshi ni cyitwa fentanyl.
Iki kiyobyabwenge ntabwo gikomoka muri Venezuela, gikomoka cyane muri Colombia, ahaturuka nibura hejuru ya 78% bya fentanyl icuruzwa muri Amerika. Kuri cocaine nabwo inyinshi ntabwo ikomoka muri Venezuela, ahubwo iyinjira muri Amerika cyane nikomoka muri Mexique. Donald Trump akigera ku butegetsi yasabye Mexique guhagarika ibiyobyabwenge byinjira muri Amerika, bitaba ibyo akongera imisoro ku bicuruzwa bituruka muri icyo gihugu. Mexique yahise yohereza abasirikari 10,000 ku mupaka wayo na Amerika, ndetse inafata abacuruzi b'ibiyobyabwenge barenga 100 ibohereza muri Amerika. Venezuela nayo yagerageje gukoresha ubu buryo kugira ngo ishimishe Donald Trump, aho Perezida Maduro yohereje abasirikari barenga 35,000 kugira ngo bajye ku mupaka wa Colombia bakumira yinjizwa mu gihugu ry'ibiyobyabwenge bishobora kujyanwa muri Amerika. Ikibabaje ni uko izi ngufu zose ntacyo zibwiye ubutegetsi bwa Donald Trump. Ku rundi ruhande, mu gihe ibi byose birimo kuba, Marco Rubio arimo gutegura uko ibintu bizagenda mu gihe Maduro azaba avuye ku butegetsi. Muherutse kubona Maria Corina Machado, umugore watsindiye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel, Perezida Trump yari yarashegeye cyane. Uyu mugore akomoka muri Venezuela ndetse n'umunyapolitiki utavuga rumwe na Maduro. Ejo bundi aherutse kuvuga ko we na bagenzi be batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze gutegura gahunda y'iminsi 100 ya mbere uwo mugabo akiva ku butegetsi, aho bagaragaje ko bazibanda ku kuzana ituze muri rubanda, ariko by'umwihariko bagakorana cyane n'ibigo by'ubucuruzi byo muri Amerika aho kuba mu Bushinwa n'Uburusiya. Uyu mugore yavuze ko Maduro avuye ku butegetsi ibigo by'ubucuruzi byo muri Amerika byashora imari muri Venezuela bikunguka nibura miliyari zirenga 1,700 mu myaka 15 iri imbere. Ni inyungu yava mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi. Gusa uyu mugore ntabwo ari we wayobora igihugu nyuma ya Maduro, ahubwo wakiyobora ni Edmundo González Urrutia. Uyu musaza w'imyaka 75 yahungiye muri Espagne nyuma y'amatora y'umwaka ushize, ndetse ni w'Amerika n'ibihugu by'Uburayi bifata nka perezida watsinze amatora kubera ko ngo yagize hejuru ya 70% by'amajwi, ariko Maduro akamwirukana mu gihugu. González yiyamamaje nyuma y'uko Maduro yari amaze guhakanira Machado akamubuza kwiyamamaza, nyamara ari wari ufite amahirwe menshi yo gutsinda. Kugeza ubu kandi Amerika yakiriye abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Maduro, bose bagira igihe cyo guhura na Marco Rubio barebera hamwe uburyo bashobora gusubiza ibintu ku murongo mu gihe ubutegetsi bwa Maduro bwaba bushyizweho akadomo. Maduro nawe akomeje guhanyanyaza. Mu minsi ishize aherutse guhaguruka asaba abaturage kwinjira mu mutwe wihariye ukorana n'ingabo z'icyo gihugu benshi bakunda kugereranya n'umutwe w'inyeshyamba. Ni umutwe uzwi nka Milicia Bolivariana, ubarizwamo abarenga 200,000 biyongera ku ngabo z'igihugu 160 ndetse n'inkeragutabara 8,000. Umutwe wa Bolivariana witiriwe Simón Bolívar wayoboye intambara zatumye ibihugu nka Venezuela, Peru, Bolivia, Panama, Colombia na Ecuador bibona ubwigenge. Yavukiye mu murwa mukuru wa Venezuela, Caracas, mu 1783. Gusa nubwo ari muri ibi, Maduro nubakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo yumvikane na Amerika, ariko ubutegetsi bwa Donald Trump bwamuteye umugongo, benshi bakibaza niba koko bufite intego yo kumukuraho. Icyakora hari n'abakomeje gutanga umuburo bakavuga ko gukuraho Maduro ntacyo bizahindura kubera ko ntabwo ari cyo kibazo cyonyine cyugarije igihugu. Venezuela ni igihugu cya gatatu ku isi kirangwamo ruswa nyinshi, ku buryo benshi bavuga ko gukuraho Maduro bitatuma igihugu kiyubaka, bakabishingira ku bibazo nk'ibi bavuga ko ari byo byihutirwa aho guhindura ubutegetsi. Hari kandi abafite ubwoba bavuga ko nubwo Venezuela ikennye cyane, ariko ibintu bishobora guhumira ku mirari ikaba noneho nka Haiti, nyamara yari igihugu kigerageza kwihagararaho. Hari n'abavuga ko bigoye cyane ko Donald Trump yakohereza ingabo muri Venezuela kubera ko nta mpamvu ifatika. Icyakora bakavuga ko ibi birimo gukorwa mu rwego rwo kugira ngo Amerika yongere gukangana, yongere kwereka isi ko igihari kandi gikomeye, yongere gutanga ubutumwa ku bihugu bifite umutungo kamere ko bigomba gukorana nayo, bitaba ibyo ibintu bikagira udubi. Reka tubitega amaso. Mwakoze kutwumva. Nitwa Ismael Mwanafunzi.